Tfal ħelwin. Tfal ħel narawa fl-imkien minn simawa fl-imkien ħanistidnek ħalli nippreparaw il-kol u nitilqu bil-kanzunetta li jmiss. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. On the field we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to love and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride. Soon Miss Funny Fried was sitting by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifty bank and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Limsa bil-barnus, ħamra tal-belus, xari bjad bizmin, il-fader Christmas jien. Ninżel misflawit, biljon tal-miliet, mobbi bil-regali jesu binu għam tal-bnit. Tal-ħelwin tal-bambin, fajta kull-imkien, lestu xi kazzetta ħalli nimlilkom jien. Tal-ħelwin tal-bambin, fajta kull-imkien, lestu xi kazzetta ħalli nimlilkom jien. Limsa bil-barnus, ħamra tal-belus, xari bjad bizien, il-fader Christmas jien. Ninżel mismew, Ninżel nisnewi, jiem tal-midlin, tal-midlin. bir-rigali jassubilu għal-kalbniet. Tal-ħelwin tal-bambin fajta kull-imkien, lestu xi kazzetta ħalli nimlilkom jien. Oh, tal-ħelwin tal-bambin fajta kull-imkien, lestu xi kazzetta ħalli nimlilkom jien. Proset! Bravi. Verament bravi, ma u xaħat għandu leħnu soprano jispikka, Mikaela. Fej edha? Dini. Kif għamiltili fil-ħodu? Għamilila, arġamilila. Għamilili, wahda, wieħed, nejn? Grazzi ħafna l-kor ta' Phyllisienne. Għankomplu għawnek natu bidu l-lum il-program. Beda differenti, kor verament sabiħ, kor verament bravi, ħallejtuni. Black klim dal-ħodu għalix dini propjament l-atmosfera tal-miliet kanzunetti, nil-taqaw fl-imkien, nawguraw, u ġvera, ix-xewqat sbieħ lil-xorxejn u kemm jista' jkunu xek dejjem noqogħdu attenti li ma morrix bħafna folla, importanti li nżommu distanza bejn wieħed u ieħor u ovvjament kemm jista' jkun
noqogħdu attenti apparti minn hekk hawn ħafna riħat ukoll, ġifieri huwa temp li bejn il-militu l-ewwel tas-sena jkollna ħafna wkoll influenza. Mantan, nagħtu bidu għall-programm u kif tafu aħna dejjem bil-mistiednin naħseb illi waslu l-mistiedna tagħna għaliex bil-mod il-mod qegħdin noqorbu għadha lejlet il-miliet u l-miliet u hawnhekk ħanaraw għax nimmaġina, nistaqtilkom daqsxejn il-pjanta x'kelli ħafna mistiednin dolodu. Ħażin. Le, ħażin, għal-pjaġir, anzi, differenti. Issa inti hawnhekk ħatamlilna żifna ġoni, għandek issa il-platforma u tkun daqsxejn mhux tas-soldu. Lesti li ċekku? Lestek smaħu, ma fil-flus ta' Mela flus il-problema. għal-flus tiġi Ta' qed ngħid ta' flus. Kollox expensive dar raġel biex Jiena naħseb għandi xi ħaġa fuq it Fil-kastik xejn, nista' noħodlok l-arloġġ. Entuħ xi ħaġa. Jiena biex nara jisfen m'għandix problema. Jisfen ta' għax battu iva ġieli battu għaddej, ma iżom lura. Kif intom l-ewwel ħaġa? Mhux ħażin. Tajjeb. Ta' niżmenijiet mhux ħażin. Jina, ikolli ħafna ġem ngħidilhom, il-miliet hekk nara nies jemozzjonawni, pereżempju b'danżon kien nisma' tfal dejt inżomma nibkix hekk taqbadni, ma ħafsa taqaj u ma nistax nifhimha. Jew memorji ta' meta kont żgħira, jew hekk jiġri xi ħaġa. Il-ġimgħa kelli diskussjona mat-tifla tiegħi li nimmissja l-miliet kif kien. Meta kont żgħir jien aktar u iktar mill-lum, għax illum qabel kont nistenna rigal. Il-rigal il-kbir tiegħi kien jasal fil-miliet mhux bħallum trid xi ħaġa. Vera? Anke nistgħu noħorġu niklu mela rridu. It-tejjiet tiegħi jituni rigal, allura sena sħiħa nistenna biex jiġu dawk ir-rigali. Vera, vera. Jisu qed tifhem intelef dan is-sens ta' iktar ma jgħaddi żmien. U da qed nitkellem naħa rigal mhux qed bħala reliġjoni u funzjoni. Le, vera. Imma nippruvaw kemm nistgħu anke nirrakkuntawlhom. Naddattaw. Il-Ġon dejjem ġie nisaqsi ngħidlu x'tiftakar u l-miliet għalik. Kien jfisser ħafna lina. Għax dejjem kien żmien li nintaqgħu l-familja kollha, kuġini, kollha ħadd in-nanna, niklu ikel kienet issajjar in-nanna, kom tnejna wkoll ġifieri. Allora kien dejjem żmien perjodu li komna looking forward, ġifieri nantiċipawh bil-kbir. Eżatt. Kuġini ġirkom tilek ma taromx sena, ġifieri. Tajt nirġed intaqgħu tuħu gost. U hemm bżonn li nerġgħu il-miliet nagħmlu il-festa tagħna. Issa xorta tagħmel miliet sempliċità, xorta waħda inti tista' ċempel u dak li jkun tgħidlu awguri, xorta tista'. 100%. Il-teknoloġija mhux nies għallhom I mean. Li tkun ma taraw jew tkun Jiena ġieli tax pereżempju biex niddejja tgħidu biex imma jien pereżempju nippreferix